a siri lo ke koe fia kakao le anga o ke manga o inga ia mo fale sa tu ia ma sa o lima ia tu I finga ngalo ra paruka o la ofisi o ai e koe ia iso ka kari ko uma ia Fiame ne o la ofisi ia I mean Fiame left ele left ngongu ola kala na fai ola ofisi ka ka ia 44 ni pa lo ka sa ai ko really ola ko mo fa ko mo o mauro sia le ko ki ka ia yo ka ko ai o no ka faleanga e uma enga ki rola ko e ke ko mo bia e ko o to vori tare dia ra o ki ia la ko fu I mean a sisters a best role models e teacher ka ko ai porque ano le ka ano me fia bem ku le o ma ko ka ano la ola ua e above and beyond Laua and whole of SAMOA aso ki no ele selo son longa asi mayo I ka ki ka make leal intention la yonga ka ma fai holy power ino leal ma ko la yonga le ma ko pa se kwa ngalu ai o mele se nga ko pula wa wongi ka ia SAMOA male ma ko kele o ma ko pula ngala wo ma fai ngala ko mai abe ku desi ma le melo ka ko ngoi le songa kwa a Faapea o ye se ma ko kwa la TULAEPA will open this festival and yo mai I won't never because of wala na ngale au le ngale mo wafanga malo ku le pa ma oi le fanga malo lo ma o ia ma fo ya ama fo le ku le pa is hold ku sai isa kala venga le la ku o yo pa ma ku sala ya wa o la fe si ale su le mo yo na ma e ma ko ai ka ka uma media ya kwala ku le pa is being lang fo ngofo le pa mengi fa ka sanga kalwai o ngala ia atake le wa feio le façon of Fiame o tikle box ko le ale lo va pe ko le ko yo mai la kikia so ke sima ya ko so ke sima ya o ingala ko le ko le pa I like o they need to understand Fiame ma wala do they really trust ko le pa given me ana la singa o fo given fo le ya wala me ana la ko le pa mga o wa le mo fa ngo mga o le makangolo ng foreign affairs kili ang mga ongang abe HRPP I didn't find mo I don't think TULAEPA will make it easy for them to have a pengi ay se sikulang ako ile saule besap kasi la mo nila po maro po pa ko pa kilo fisik o ko inga role model siya ko inga kay kaingi mga oisamo simple answer is no one looks the trust wala ko yes loyalty ikanaka and ama ko SAMOA ila ko la fai fili ko le pam Fiame isa mala mai rule of law le ho va ya kwa makanga ngo mai ho rule of law ile HRPP wala as a lawyer ko isen mele na mai isen mele fa and ile ya ngalang ka ko kang fi ko fa kanga kan kala sa fa pili ka ko because remember mo ko felo o le sangwa ngo it's gonna be worse